je li ovo iza nas Trešica, a ovo su oni čuveni ribnjaci na Trešici? Da, Trešica je mesto, reka i ovo je Trešički kanjon, kanjon Trešice, reke Trešice. Sad se nalazimo na ovom ribnjaku na koju ja često dođem i uzmem ribu zato što je ovaj ribnjak se nalazi na najčistijoj reci u zemlji. Znači Trešica je jedna od najčistijih reka u zemlji. Iznad na ovim stenama ovamo se... Supova onih, jel? Supova, samo nije to sup sa ovim belim kapama. Nego beloglavi. Beloglavi supovi. Dobro. Retka vrsta je zaštićena. Da, retka zaštićena vrsta, ima ih na Ucu ovde i ja mislim možda još jedno stanište u Evropi. Kad bi mogli da se popne, a magla je danas. Magla nas je danas. Pa da vidimo stanište, a? Ali bit će danas za Megdana. A možda se digne magla, nikad se ne zna. Da, možda se ako se digne magla, evo ti ćemo sigurno.